marikirik na emited tay ti amin daytoy ti na marswa naiso nga laeng ti ayan tinamnama kaputi adu ngayon tay paglaslasatan di na tayo panawan di na tayo baybayan dumteng mantiliday di tayo agsarday adalaeng ni Jesus kada tayo mang sarsaranay italek tayo di amin iti Diyos sana marswa italek tayo di amin dumteng nga problema naisu iti mangten ragsak kental na biag tayo ay wanan na kaawang tinggana kaputi adu ngayon tayo paglaslasatan di na tayo panawan di na tayo baybayan dumteng mantiliday di tayo agsarday adalaeng ni Jesus kada tayo mang sarsaranay italek tayo di amin iti Diyos sana marswa italek tayo di amin dumteng nga problema naisu iti mangted ragsak kental na ket biag mo ay wanan na nga awan tinggana italek tayo di amin iti Diyos sana marswa italek tayo di amin dumteng nga problema naisu iti mangted ragsak kental na biag tayo ay wanan na nga awan tinggana italek tayo di amin iti Diyos sana marswa italek tayo di amin dumteng nga problema naisu iti mangted ragsak kental na biag tayo ay wanan na nga awan tinggana biag tayo ay wanan na nga awan tinggana biag tayo ay wanan na nga awan tinggana